Mamela, we are serving God who breaks a wall with an egg just to disappoint the power of a hammer. Sikhonza uNkulunkulu ophula ibonda ngeqanda just ukuphoxa amandla wehamura. Kuke kwafika eKana kwathiwa iwine iphelile kanti uJesu uzobe khona. Mayifika uJesu wathi lethani imigqomo amakana, lethani imigqomo niyifaka amanzi. Mamela mina ngiyazi yonke iwine yenziwa ngama grapes and bonke abantu babekhona bezwa besithi uJesu uzokwenza iwine benyusa iprice yama grapes because besithi uJesu namhlanje uzozozithoba kuthi sifuna ubona azothenga ama grapes la kuthi. Abanye baphetha a green abanye baphetha red besithi uJesu la wine azoyenza uzozothenga kuthi. Wathi uJesu lalelani, angizuyenza ngama grapes ngizoyenza ngamanzi. uNkulunkulu mayizokuthwala ngoba kunabantu abakulindile ukuthi uzozithoba kubo. Kunabantu abakumela inhlupheko yakho nobunzima bakho bayazi ukuthi kubo bakulindele uzozithoba kubo and uNkulunkulu uzobaphoxa ngoba impumelelo yakho ayizubanjwa ngabo. Bona ukuze bamila emikhaba nama hips bakulindele ukuthi uzozithoba kubo. Iwine yakho ayizukwenziwa ngama grapes, iwine yakho izokwenziwa ngamanzi. Hayi ngoba ama grapes ngeke yenziwe but uNkulunkulu ufuna udisappoint bona ngoba abantu abakulindile bayakwazi ukuthi kulonyaka lo siyamazi inhlupheko yakhe izoza kuthi uzozithoba ukuthi ungakhohlwa ukuthi sinomalume abayazi ukuthi kufuneke sizozithoba kubo but uNkulunkulu uzovusa abantu abazokuphakamisa kwinto yakho. Sanibonani.